Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mami, nagkasang ti panang-panaw mon kada kami. Kaili na kaunayan, Mami. Jilin, balasan ko. Adoy, intimplaan ka itigatas mo. Agatas ka, sakbay amaturog kawan. Agyaman na kiyaya. Inumom amin day tawan. Kaya't mo tayalaan ka ititinapay mo. Saanan, Yaya? Yaya, itatanatayan ni Mami. Pangasiyo ko matasan na kami apampanawan ka ni Manong ko, Mark. Saan? Apay kumapanawan kayo. Katamukmat amas kasapulan nyo ti serbisyo kita. Tawanan day di Mami yo. Agyaman ako na, Yaya. Among matasan kayo nasabsabali kada kami. Tamani po dumbing kami. Da kayo tinang tartaripato kada kami. Tadakat nga rod trabaho ni Mami, edi. Wen, nagbakbaketak abalasang gapu kada kayo. At da edi mayata mga sawa kanyak. Nga mas pinilik ti pagrebengak kada kayo. Tanakasingsing pet da edi Mami yu kanyak. Agyaman na kiyaya. Iso adi kay madanagan. Saan kay to panawan apulos, Jilin? Pagserbihan kayo, aging gat kabailak. Jack pa'y nagsweldo, Yaya. Iso nga orayon nyo, ti sweldo yo. Wen, Mark. Kinuun gayam. Pakilabam to man tay kabarbaro abagkan kawis ko. Jack pa'y tiangot na. Iso alabaam, wen. Ikam iti ado a fabric conditioner. Wen, Barok. Sige tarumarak. Mangan kayon ton. Tamanganak itiruar. Sanda kon nga orayan. No kasta? Saan anang tad ni Manong iti pakitsendayo, Yaya? Saan? Saan kanupay mo ta nagsweldo? Anya? Ay, jakmut lang amin makasapulon iti panggadak, Yaya. Sana bale. Na makasapul kan tulat ta. Adda pa'y matkwartak. Gimata nga kiti si daan ta. Anusan ta pa'y laang ti itlog kan dilata, ah. Da isumutlat magatang di ta store. Ay, ala, pasensya kayo, Yaya. Kababain pa'y kit din kada kayo. Da kayon tagas-gastos para itikanan tayo. Ngambayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Bayadak to amin ngayon na. Saan mo na panunutan dayta? Basit laba nagdayta, Jilin. Nala, mabita ang tagawa kunwan tamangantan. Saan ta kanon nga urayan ni Manong mo? Tamangan to kanon ni Jarwan. Mangan ka lang, Mary. Hindi kag babaing. Mark, kanayan tamangan iti restaurant. Ngam si kapsat mo ngay? Nangangatan? Ay na. Ato ti makan ni Jibalay. Makamuda mo tin ang agluto iti kananda. Adamot di yayaming agluto. Wan, awan trabaho di kapsat mo. Saan ka di? Mangiti ikaw talangan iti kananda. Saanan, Mary? Mangan takit din. Di mon panunutin di kabsat ko. Talo ti makan ni Jibalay. Mangan takit din, Mary. Ay. Uwan gayam. Kasano ay? Agdin nata na. Mark, saan tapay mo ta nagkasar? Maudin na ita kasar. Tagor nung tapay iti pagkasar ta. Bastag din natan. Tapno saan na ka na maagaw kanya, Mary. Iawid ka ni Jibalay mi. Uwan? Sige, makamuka, Mark. Agnaudin dito'y balay ni Mary, Jilin. Ha? Ngam, saan kayo pa nagkasar, Manong? Saanin ta kasar-kasar, ading? Anya? Nuadda maurnong mi apagkasar mi. Agkasar kamin to. Ngam no awan maurnong. Oray saanin. Agdin na kami latan. Anya? Sana bali, nasingpit ni Mary.
Patsyak ang makaawat da jay. Ha? Imbis agastusin nga ipakan ka iti tao. Urnungan kid ni. Isu asi ka Jilin. Agawa am ti agsapol iti trabaho. Tapno makatulong ka mo iti magastos dito balay. Jak kabailan no siya kamin. Kasanon nagsikugton ni Mary. Nakarkaron na marigata na. Dagiti bayad ti bills dito balay. Sweldo ti yaya. Paggatang iti bagas, ganda dumapay. Sige, Manong. Di ka mandanagan. Barang makastrek ako niti trabaho. Kat makatulong akmatan ka dagiti magastos diti balay. Nay, nagunag mo day taasan na ayan. Balasang ka. Yaya, saan na ka naawat iti trabaho? Ala, saan na balay taubing kapay? Saan ka mapukawan iti namnama? Kaungat nakmanan ni Manong numaamuan na saan na ka naawat iti trabaho. Ay, kat ilawlawag mo ah. Talaga siguro asana para kan kaday at trabaho. Yaya, nalabit, at dapat agurure sa bali at trabaho para kan ka. Di ka agkaanata ubing ka pa imat. Ni Manong ti sana makaawat, yaya. Sapay naglaing agpangag no daduma. Ba nagapakasaksaktak. Ala, awawatam latan ti kabsat mo. Kasla di ka nairwam ken ni Manong mo. Kasya talaga ti panagniw-ngiwat na. Iso pasensya am latan. Tulungan ka naglaban, Nana. Ay na, panawan nak dito yan, Mary. Siya kontan malamisan ka. Tulungan kayo, Nana. Kasi kayo, mat. Oh, Mary. Apeng adda ka dita. Ay, sus. Tumakder ka ditan. Taniyaya ti makaam mo ditan. Masikog ka. Amangan numalamisan ka. Wan mat ngamin, Mary. Ala, panawan nak dito yan. Ala, ingka ginanan, Mary. Aywanam ti sigog mo. Diyak kayat nga dadakis ang mapasamak iti agbalintung anak ta. Pasiki nga rawat, Mark. Yaya. Masikog ni Mary. Masapulo yornong ti pagpas ngayon to. Kan ado ti babayada nga utang ko. So di ka pala makasweldo ita, yaya. Ha? Ay, nagrigat laki din na yati biyang. Eksakto lang amin ti sweldo. Kurang pa. Din tumulong di kabsat ko. Sige, okay lang. Nairwamak mo na sana masusweldoan, Barok. Kanawan mo ti paggastusak. Libre amin ti kanak dito'y balayaw. Iso nga okay lang. Andaman kanawan ti swildok. Ayos lata. Ang yaman na, yaya. Manakaawat ka talaga. Pasensya ka na. Ikararag mo bumak na. Tapno masweldoan ka, yaya. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo mat tanyaya. No kaano mat nga umadayo akon. Isumot ti pa nagsakit yun. Ay na, aging bagak tumot laang. Aganad ka itiya adayo ma. Nuapay mo't kami na masapol ka gabrod ka. Ado mo ti mabalin mo master kandi ti pagilyan tayo. Kasapulan, yaya. Tapno makatulong akon iti kabsat ko. No adaman trabaho ama sa pulak dito Awan mo't permanente. Isa pa dasak tigasat ko iti balasiw taaw. Anyamot ten. Sumangpit da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya ka, Mark. Maulawak nga minatumakder. Kung nasakit na iti sikit ko. Kunak nga'y karigat at trabaho nga talaga jak kabalan. Nukas tamod ladi kan makatrabaho. Agawid ka na di probinsya ayo, yaya. Ay, Awan mo't langan ti may tulong mo. Iso pumanaw ka. aniya. Lading itag yaya. Ngam saan ka masikaso dito balay. Iso asa pulam dagiti kakabagya medyo lugar yo. Tagkamang kakadakwada. Tapnod na mga sikaso kin ka. Pasensya kan, yaya. Awagak man ti kabsat ko. Saan arumbang tinaramid na iti yayami? Andita, nagringan iti bangir alinya. Hello. Hello, Manong. Api-api na panaw mo ti yaya ta dita balay. Sa dino ayon tayan na ita. Ay na Jilin. San mo kabagyan day jay?
Di ka lang nasyan matan kan kwa na manong. Arig na may kadwan nga inata. Adumit siguro ti kabagyan na di lugar da. Tsak maasikaso. Tamumit nga dan anak may iti asama. Itatasaan na makatrabaho ni Yaya. Pinapanaw mon. Anya ka matan manong. Pauitan nakman kayo di ti kwartam. Tani, ado ti babayada. Tulungan mo ti ka anak ka ma. Mangtad ka iti gatang iti gatas. Kawes, gandad dumapay. Tani, kanayon kami ang may busan iti kwarta. Nang runa kat private school ti pagkatadalan ti ka anak ka. Kita akto manong. Anda ngamin ginatang ko alote. Katjak pa nabayadan amin. Kahit di na kong pauitan, kasta ka di. Imutan na ko nakabsat mo, Jeline. Sana kasta manong. Ngamno ka dagitoy. Jak pa'y lang makapawit. Sige, saan no saan? Manipod ita. Di kan pakibiyangan. Basta di nakmatan pakibiyangan. Di ka ibingayan iti tawid ta iti day di mami. Kukuak amin na jay. Total, siyak tinakainaganan amin na sa Nikwana. Di kan ibingayan, Jeline. Anya? Hello? Manong? Talaga sa bali ti ugali ti kapsat ko. Nang runa no maipapanan iti kwarta. Kita mo te house inlet ng ilaklakok tatawan. Magustuhan ka di matlaan. Napintas ti lokasyon to'y balay mo, Mark. Magusto. Sige, tatawan. Gatangom nga ro din. Kat pag naidan yun nga, no ilako mo day to'y, Mark. Komporminto na, tata. Saan mo na problemahin day ta? Problemak day tan. O nya, gatangom mo yun na saan. Ibagam na di mo kaya. No, may kontak ko iti sa balay. Ras nga min ti panangilakok, tata. Tani, kasapulak ti kwarta. Sige. Gatangog nga ro day. Hello, Manong. Apay nga ngayon lakom matanti balay. Ne, apay? Agreklamo ka, Jeline? Kukwak mo dayjay balay Ha? Siyak, tinainagan iti dayjay. Isungad takarbanga ka mangilako iti dayjay. Wan ngam sayang. Pag naadan yung arudan nga iti pamilyam. Ano, gumatang ka iti sa balay? Saan? Nangina ti balay ditoy. Gastusin may mutla Tani, awan makukwarta may. Anya? Kat pag naadan yung arudan. Mangkita kami ti pagabangan may. Anya? Sige, tani, rumor kami bay. Ipasyar mi tanak may. Bye. Bye. Una yan. Kas jay lakalaka na ka ni Manong ti panangilakonan iti balay mi. Mark, mangtad ka man iti kwarta. Tagbayad ti anak ti pagadalan. Anyamot te. Kwarta la ka na yun mo ti bagbagam mo Mary. Anya nga ron, kat amumat nga wan trabaho. Ay no kastamod lang agawid kayo ni probinsya. Ikuyog mo dagiti anak ta. Anya? Maestresa nga agpanpanuno. Awan lakad. Siyak amin. Di ka pa'y makatulong may. O sige, yawit ko nga ron dagiti anak ti probinsya. No kasta ti kayat mo. Weng, ngam nawan may pauwit ko kwarta. Mawatam ko ma, tanay. Agbaybayad ak iti abang nitoy. Agawit tayo nga min si probinsya. Iti tayo ngagnaan. Aglako tayo langan. Agisursuro tayo tagdutuman at hanggang prutas. Anya? Paglakunak iti kakasta? Kababain. Saan eh? Basta agbati ak nitoy. Da kayo lang ti agawid. Anya nga ay Mark. Agsingira ka ni ti abang. Talo a bulan ay nadi ka nakabayad iti utang mau. Awan pa'y kwarta, tata. Ay, nukastamot laeng. Pumanaw ka dito'y balay ka. Uray di mon bayadan ti utang mau. Basta pumanaw kan. Tadaw ti mayat nga gabang dito'y. Maasik ako makanyak, tata. Awanin ti amok kapapanan. Sininaan na kong ti asawak. Nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang ka. No nakiasawa ni ti sabali ti asawang. Basol mo mutla nga. Tapabaya ka mo't ngamin nga asawa. Tata, lading itay. Ngam kinaasyan ka ni ti mano abulan. Napigsa ka pa'y may. Agsapol kay ti trabaho ma. Awan mo't nga rin ti mangawat kanyak, tata. Ta-overage sak ka nun. Ay, saan ko a problema daytan? Basta pumanaw kan, Mark. Pangaasim ko ma.
maulaw at talaga. Pagtugawak man pailaan dito sa sidewalk. Kaya't ko ti mapanagpa-check up ng awan kwartak. Anay. Mark! Ay na! Mark! Siya ka didaytan! Iyaya. Si Bibiyag Kapay. Ay, unay kan! Tiamom na taya kon! Ay na! Kaasi tiya po napigsak pa ititawon ko ang nasurok nga itay. Ay sos! Apay ngay alim makay kan kimutong ka! Anyat na pasamak ka! Kasla ka mo pimpimanan! Laklakayan ti rupa mo! Iyaya. Pakawanan na ko ba? Ay na! Lipat mo din na palabas! Awan kanyak day jayon si kamot! Iyaya. Tulungan na ko ma. Nasagit ti tiyan ko. Maulawak. Nakapsutak. Ay sus! Napusyaw ka mga agpaysaw! Ay, malala! Ta, mapantay sa ospital! Kumusta ka, Manong Mark? Jilin. Ading ko. Si Mangpit ka. Manipod abroad. Wan, sinapsapul ka, Manong. Ngam, diyak mo tipang sapulakan ka. Tipang kontakakan ka. Awan cellphone ko. Ading. Kakaasi at nagdisdis kita riti ka na. Manong, apay ngamin, anya tinararamid mo. Naimbag nga ruta nakita na kaniyaya. Kaya't mo asawan. Iso tinang kontakin ka. Agnanaid ni Yaya iji balay ko, Manong. Idi simang putak manipod abroad. Sinurot ko ni Yaya iji lugar da. Kat inayabak nga agnaid iji balay ko. Anya? Nukasta? Adan balay mo? Ading ko? Adan, Manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundara kiti pinagpatakdar ko iti balay. Agpaimbag ka, tagawid kanto ni balay. Mabainak ko, ma. Papuskula ko na ropa. Ading ko. Wait, pakawanan na ko, ma. Gapot naman naging bubuko da. Mababainak unay kinkan. Ading ko. Agkabsat ta, Manong. Awan di sa baling agsinaranay. No saan adata. Agyaman na nagsaya at kaunay akabsat. Awan nasaya at ngaitdan, tiki naman naging bubukod, kan kinagamrod. Dakas titumpal mo, no kasta ti aramid mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaan nga niti kolehiyo. Agyaman nanang. Agyaman na kiti adwa sakripisyo yung kinitatang. Para kada kayo amin dahito abaligi. Ay na, naayat unay ti Diyos, tayo suti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang,
makatulong akong kada kayo kinitatang. Agsapol ang kadagos iti panggadak, nanang. Ako, tadakan ka dayta, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runa iti panagadal ni Maymay akapsat ko. Ay, kat pagyamanak ka, no mapanunot mo ti tumulong, nakong. No addan panggadak, isardang yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay titangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsinda kiti sidaan tayo itinal daw. Laida, bakit? Ha? Nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Ala, mapan kan iti silid mo. Taas ikaswa kon ti amam. Agar mo sarkan, tapno saan ka maladaw iti trabaho, lakay. Wen, tani, aldaw gaya man. Naimbag ta rining nak, Laida. Ay, Nagkunagan day ta sinay mo, Laida. At ang problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isubliman ti sigod na pamagim. Idisan ka pa nga umininom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, orin ako tungak. Dahil ti akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sardeng ti panagin inom mo ah. Minalam amabartek ka. Awang pay aldawasan ka amabartek. Laki din. Magan kamatan. Baybayaman day ta arak-arak at topikom. Kansar da nga mo, timang sirsirmon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat latibisyo. Anya, dahil baga di asawa may ti cellphone. Din daw. Imawag man ni di kalman. Di ka kanuman anawa. Day ta kadilang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. Umay kayo ag sermon? Sardagam nga minan, di kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagim, iti kasta nga raramidam. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsakak kidi ah. Liwliwala ang met. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dagit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko ah. Mangted kiti ti sakit day tanganak. Nang runakat ka na yun met ka naon. Kuna di asawam, aminalam ti panagbarbartek mo. Maasi ka kumay ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilya ag tatang. Wen, aklonak. Kanayon nak ngagbartak. Ngam ititad ko mati pagrebengak iti asawa kan duang anak ko. Saan da mabisinan? Kan amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaw ng anak ko. Kat tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan na panangi daw dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa tabale, nakaadalan tinaw na nga po kuyo. Tilangan buridak nga po kuyo, ti saan pa'y anakalpas. Imposible abay-bay andan to tinada. Inton mataya kon. Anya day tanya ibagbagam ding daw. Matay nga ibagbagam mat. Katuan mat tatang, amin tayo agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adto yung allowance ni Maymay ating ko, nanang. Ha, ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod adan trabaho. Isardang yun di pa naglablabayo. Tadagmat na makatulong kinitatang, nanang. Ay, anak ko. Please, dengganda ko mananang. Dito'y kayo latan balay. Tada kami ti ilabaan nyo nga agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen, makambo ka no kasta ti kayat mo anak ko.
Laida! Ayan mo! Laida! Umay ka man! Bakit? Tatang! Adda di tabalay ti landlady tayo ni Nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man. Tay, timplan na kiti kape. Siya kung tagtimplay ti kapiyo, Tatang. Saan? Di mo amor titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabit lang di tabalay ti landlady tayo ni Nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo Ay, wait. Asa pa yung allowance mo? Daytoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwarta kay di nagsweldo, Tatang. Lalaki din. Alay mo. Baka mo ka iti dayta. Limagasot dayta. Katanga mami na kayat mo. Daytoy pa. Ha? Kukuha mami na nakorta kita bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka man na mabarte ka sumangpet. Unay ka na ya. Liwak la daytan, konakmait. Ay, wana. Nalipatak matan. Nagswildo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan te pagbayad ni Maymay iji pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalay tanto, tapno saan nga agnanayon nga agababang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi patakder iti babalay da. Makikabalay tantulat tan akadakwata baka. Anya, ay adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat matlaang no damay lasi na pag naagdanta. Uray basti tabalay, basta da pag naagdanta. Daytay saan kumamot nga agababang nga kanayon. Wen. Makaurnong tantulat ta konakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas la ti bambanog ko na ita. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wala nang. Da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pag-ababangan tayo. At damat ang trabaho may agkabsat. Aniya? Wana nang. Siyak tagbayad iti bil ti danong kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wala nang. Kastamot ang dagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na kanak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo. Tapno'y sardang namutan ti pa nagbarbartak na. Dito ti swildok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak man ti swildok. Bakit? Saan ba't nga ro ta mabalin na jak matagastos? Iti pa nagsasangom nga agagayam. Ay na, dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan. Agnakam ka kumamatan. Nanakamagmet, bakit? Si kakit imet. Rugyan nakmanin ako rak. Ay, kasyam man tabagim. Ipatpatagda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ti agsakit. Anya ka laki din na ya. Adaya mati tawasan niyag sakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Laida. Saan ka mabuteng matay? Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man nakasatibagbagam? Anya ka kadi? Nalalala. Idulin mo kitin ti sweldo. Bakit? Makamukan iti dayta. Wen? Makamukan o idulin mo. Wen no, saan? Kwartam daytan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan.
Si kamot gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka. Awan ta, ade importante nga ibaga kante. Sumra ka anakan. Umay ka. Agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagdi kakasinsen ko? Kumusta nga matitrap trabaho da? Mayat ka anakan. Nagagut da ngagtrabaho. Kun isudaan ti makakaamoy ti amin na paggastusan dito'y balay. Ay, nasayat nga ro da ante. Makilablabada kayo pa lang. Ay nasaanan, saan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan na rumwar. Asikaswak lakanuidan nga agaama. Akat, una ante, kakaiso na nga nakaadalan na giti anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Angkal, nagbalbalewan. Saampay nga raw, artiklat kamot nga ginggayta. Apay ngay, lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diya mo'y tinayjay nga Uncle Mau. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak man laangan. Ay, unayan ni Uncle? Ay, gayam. Iso ngay mayak tayo lakla ko medyo dado mga pasati dagame, ante. Anya? Nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan may nga mente kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ila kumin adya dadu mga dagame. Aniya? Da kayo te mo na nga napanunot ko nga pangilakuan ante. Numabalin kat dya kayat nga ila ko iti sabwali nga tao. Da kayo te kayat ko tapno datayon to te agkakaaruban o bilang laang. May kayat ko ah. Sayang day dya ada ka. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo paggatang yo, nanang? Wen nga agpaiso nanang. Adamat urnong ko. Manuti ka sa pulan yo. Ay na, saan na anak ko? Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangilako ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangilako na kanyak. Tawan mo't sabsabalay. Adaya urnong yo, nanang? Wun, adda. Ngamdi yu ibagbagay ti amayo ah. Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagitinyin intriga na sweldo na kanyak. Tada kayo mo't ti makakadang agas-gastos dito balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok nagitin inted na kanyak. Ay na. Diyan ni malpasan ti balayo, Auntie Laida. Win nga Rodrita. Kasla kaano la idinairugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan. No malpas ti balayo, ante. Win Rita. Umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na Uncle dato nga balay? Jack imbagbaga ka anakan. Tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Kanto'y may patpatakder abalay. Ay, sa bagay, nasingpat ni Uncle nga ure ka na yun nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante? Wen matkit day, Rita. Dayjay laang ti bisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpot dindo. Bueno. Ito, oray nak, pinapintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka kidin. May ka. Apay na kita nakadwa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagduruga. Ay na, ay, ala, aglangan tulas kan pungan na. Nasigurado, jak mariing day tuyon no nagidaan. Nay, aguro kadagusin. Mas daaw lakit ni dayto. Gapo kadagiti nakita na traveling bag ditoy.
Di na amaw nga umakar kami inton bigat iti ka barbaro a balay may. Masurpresa lakit dito asawak. Amo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwin ti asawak. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko! Hindi, Tatang. Sana makasaw. Kasla marigatan niya gangas. Sana maring. Diyos ko! Dindo, green ka! Tatang! Sige, gunggo naman ako! Itaray tayo di hospital tamayo! Agaling ka dito! Pangasin! Hindi na kami kumapagdanagan! Agaling ka! Anak ko, ikamang kita iti pangiluganan tayo tamayo! Itaray tayo di hospital! Oo, Nanang. Jak kabal iparkon Laida. Saan ka pa yamatay dito? Aging magkapay. Jak kabalala Dindo. patkan kayo pamilya tahan niyo Naku! Tatang! Waran tak kuba di kuraga kayo Dindo! Pag-asip ka niya! Saan ka pa niya matay? Nanang, umay kayo kumamangan. Di kay nangan apulos. Diyak makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko yung nagbantay ti bangkay ni Tatang. Inkay pa imangan. Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Wan mat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo, taura dito kayon amangan. Alan, ading, inkaalaan ng titaraon ni Nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Tasanan na nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnamakas ti mapasamak kini Tatang. Nanang, di naman ito nalasatang ti pang nakaatake na. Nagsakita panunutan anak ko. Kinjak pulos ni namnama ato'y balaya sorpresa kalkuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasimat ti amayo. Ala, di kayo unay agladladingit ta makapadakas dahi takada kayo. Aglonan tayong ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Nauray ka nayo na mabartag. Nadungmulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayong ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin ken patay. Anang,
Di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang. Tapno makapagbabawi tayo pa nga muna kadagiti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigat at nga aklunan ti pupusayan tamayo. Italagmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Di mo sayangan ti biyag mo iti awan kasiskan na abanag. No adda gundaway mo agserbi iti Diyos, aramidem, tapno nasaya adto ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Naimbang nga oras mo, Mila. Ni, nagsapakan nga imanlato dito balay, Fred? Wen, tapno may sapa nga yagdag ito'y. Ni, sidat karayan mo dahil nakaplanggana nga imot mo. Wen, Mila, nakamulak ay karayan. Ala, abe nga rin nga inyag mo dito ingay. Imbes na sidaan nyo iji balay yo. Maumumadan iji balay iti kastoy. Ala, pastraken na kon. Tapno mailuto kon da ito'y. Tapno da sang patadatatang mo asida inda. Ala, nakababain kan. Sige, sumrak ka nga rodan. Agyaman hak, Mila. Ina, nagimasan ti sida tayo. Risko asidat karayan ko naman. Ina. Di ka una, ilakay. Papal ka man na papalan. Madamdama masiitan ka. Bakit Mike? Siyak man tinakita lang. Mangan kalakaday. I'm Fred bro. Di kagbabay na. Mangan ka lang. Total, si kamot tinang isang puti si datayaw. Kun si kapay gaya man tinagluto mo raw. Wen, tata, para kada kayo day ta nakamulak. Man-manaw ti kasking kaabaraw. Nusak ni Mila, si katiaklunan. Tananakim kaabaraw. Ananwam ti gwapaw, no barumba daw. Wen nga ron da. Sapay ko maata. Kaya tinak to'y anak yo, tata. Anyat makunam Mila. Wen, kunam nga minayin. Nagagat ni Fred. Gagat na amin, nagagat. Urag siksik kawil kantaw, no da kayo ti agasawa. Saan ka day, Fred Baraw? Ha? Wen na, tata. Kadagiti lima nga agar-aramkin ka. Asino nga iti pilya, Mila? Kuha tatang. Gwapo dagiti upat nga agdadaton kin ka. Ni Fred la ti kaalasan. Asinaw ti kagagitan kadakwada. Sungbatam ti salsaludsoday kanakaw. Asino ti kagagitan da alima? Ni Fred saan ka day? Uwan tatang. Agasam da ita. Kadagiti lima nga agar-aramkin ka. Nila ang Fred tinagagat nga may tumultulong kadagiti trabaho dito'y balay. Umay aglutaw, mangisang pitpay iti sidain, umay agdalos iti paraangan, pasaray aginaw pa'y no kasi makipangan dito'y. Sano umay, dandani agmano kadagiti duwa nga imak, lumabalin la kumapati sa kakit pagmanwan na, aramidin na.
Narespeto ni Fred no idilig ka dagiti upat nga agararam ken ka. Gwapo da nga agpaysaw nga pasig damot nga Isu apilya man na imbag ti pagtinagam. Tapno di kan to agbabawi iti udi na. Tata, nangyigak iti bagasyo. Ha? Nay, apay ngay, katandapay mo't bagas mi barok. Reserbayo tata. Ay na, nakababain kin kan barok. Kan di magasak iti asukar ken kapiyo. Atoy, adapay gatas anayon na. Ay na, agyaman barok. Nagasat at talaga di anak may no si katipaki asawaan na. Nga main, malaksid anak kasingsingpit ka na parabor ka pay. Saan ka naimot? Di ka madanagan. Ipasigurado kin ka nga aklunan na kan iti mabiait ni Mila. Ada kadimot lanamnamak ken ka, Mila. Sige, aklunan kan, Fred. Basta di ka agbalbaliw, ha? Agnanayon ko matiki na singput mo. Pixman, Mila. No kasano ti kinasingpet ko ita. Nakarkaron to pay no agasawatan. Sapay la ko, ma. Kahit kasano, dumanon kami ka din. Pagsasaritaan tayo ti kalay sata. O sige, makaamo ka. Naragsak ka kadimot lang, Mila. Uwan, tamo ka din naktupaldaangan. Sikat ipinili ka pakiasawaan. Gaputamok nga awan to ti pagbabawyak iti udin na. Wan, ipasigurado ken ka. Di kanto paldaangan na pulos. No kasano ti kinadungok itakin ka. Nadungdungo akto pay. Bayat ti panagdin nata. Ay-ayatan ka, Mila. Ay ayatan ka, mat, Fred. Mila bakit? Siyak ditan. Inkaginanan. Siya akong ti aglaba. Ha? Ala, siyak ti rumbang aglaba ta siyak ti babae lakay. Siya akong kunakmat. Ala, inkay jayan. Aginanakakit di. Siya akong ti aglaba. Mangantan lakay. Nakaluto akon. Sige bakit? Iniyaban na ko maitaya. Tasyak tinagluto. Ha? Si kamat. Sika lang arodan tinaglaba. Sika pala tagluto. Nilat ko ak dito'y balayan ngay. Kit ag senyorita ka bakit? Agtugaw ka. Ura ag cellphone ka iti agmalmalam. Mabalinlat ta. Tapno saan ka mabannog? Ay na, saan na ka na iruang magtugtugaw laeng. Kaya't ko ti adar aramidak. Basta jak kayat ngagbannog ka, wen? Kan siyakton ti aginaw no madamdama. Numalpas ta amangan. Anya? Kan agaawid kamot ay di balayo. Bakit? Inkan tumot sa rongkaran dananang kantatang. Kan istorya am tumot kadakwadan anaragsak ka iti dinnak. Ibagam adi ka pagtabtrabahoen. Tapno saan da nga agdandanag ken ka. Bakit? Ha? Ay katuan na. Talaga nga istorya ak to kadakwada. Tagpay sumot ngamin, adi mo kaya't ngagtrabaho ak. Kan ura inal daw asarong karam ida. Bakit? Tapno maragsakan na. Ay na, uray maminsan la iti makalawas, mabalinan. Sige. Makaamo ka. Bakit? Uwanya, kumusta di asawa manakaw? Kumusta ti panagdinayaw? Maya tatang, naragsakak ta nakasingsingpot ti asawak. Anya ngay. No kung nagtumod nga mingking ka nakaw, perfect husband ni Fred. Mababay inakmot no dadumakan kwa na. Isumot amin tagtrabaho ni Jebalay. Isu taglaba, agdalos, agluto ken aginaw. Ha? Ay katulungan mo't anak ko. Ang mga noy bagada nga under di saya.
Ipilit namot ngamin. Di na kayat ngagtrabaho ak. Kanayon na pekit di nga ibagbaga nga inaldaw ka no kumaasarong karan kayo. Ngam syaklat agmadmadi. Tanyalat mararamida kun ngay. Anyalat matrabahwak ijibalayan ngay no inaldaw arumwarak. Ay na, nagasat ka, takas kin ni Fred tinagbalin nga asawa, manak ka. Manmanahon tikas kin kwa na alalaki ita. Nakasing-sing pa nga asawa. Nagkapam, ampang. Ha? Ay, napanak na kilabada Fred. Nga oray sumip nga tayo. Adutin palabada kanyak. Tanagpas kanda ngamin. Adutin na Oy, Bod! Napan ka nagpaaram ha, isutem mo. Fred! Wala, sumrekan. Tarsem, ampang nga babae. Apay ay akas tati bagbagam kanyak. Apay nga gamam tasigat mo. Nasakit nga rod. Naktangan na naglaba. Nabanugak. Nga ta? Ang mga nusabali mo tinakabannog ha, Mila. Anya? Unay matantikas na nga ibagbagam. Anya kumangay ti sa balya pa kabanugak. Manipot din ton bigat, di kan mapan makilabada. Anya? Ngam, apay ngay. Makatulong akken ka. Babaan ti pa naglablabak. Gundawayak ti kawan pelat anak ta. Tulungan kang agtrabaho. Umdas ti sweldo kas karpintero pagbiag ta. Isuasan ka na rumrumwar dito'y balay. Nawatam. Anya? Apay nga takas dyan magtanti ugali ti asawak. Agim imon iti angin. Uray kumamot no da kinapud no dagiti pagpabasol na kanya. Anya tantanawam di tatawa. Ha? Ur-urayam na kiti lalaki lumabas, tagpacharming ka. Unay mo ti kas na pa nagsasaumon, Fred. Nagalas mo ti pagkat kitaam kanya ka asawa mon. Talaga may. Kas kalabalasang agpapaaram dita. Pumanaw ka dita yan titawa. Kas kalagor uray iti mangsirpatkin ka. Ha? Kinapay akong didigos ka. Kit malamay. Asino tindigosam? Ay, jakamukan ka. Di mo ti bagbagam. Ay, huwagayam, awan bagas. Kanda dumapi ang masapsapol iti kusina. Bayam, tasyak ti makichinda intong bigat. Ni, apay, awan trabaho no bigat? Ada, nga maglangan ak pailaan. Tapno makichinda. Siya kun Ay, saan? Amok to mo lang agpaaram ti kuwa medya ilay. Nay, nakapasyar ka ba't barok? Wala nang. Taumay kayo ikan iti siday niyo. Nakichinda nga men. Apay, sikat tinakitsinda. Saan ani Mila? Ay nanang. Diyak kayat ngagbanog dyan yo. Ay na, nagkasata talaga dya anak me. Ken kanayon ko nga ibagang umay na kayo sa rongkaran nanang. Di namot kayat. Masadot ka nung umay dito eh. Anya, ay naglukon day dya babae. Ay di mo una ispoil doon barok. Tama nga no agruam. Saan mayt nanang? Diyak ngamin kayat ngagbanog dyan yo. Isu ajak pagtrab-trabaho eh. Limok magngaro day. Ta pakanag iti hosto. Mabsog iti hosto dyan yo nanang. Sige nanang, mapanakon. Sige, agyaman kami manan Awan ang yaman na nanang. Sige. Alaag terik na dagiti katuganga. Tapno siyak ti patyenda. Tauray anya ti aramida kinimila. Awan problema. Amok ti pagkapuyan dagiti nakay kamanga. Basit la arigalaw. Mahala ka terik nada. Inutom tag sida tapno ada sida yung tanumalang mila. Kundi ka man kape kape. Ito nagninat ti asukar kun kape. Pati gatas na ibusaw. Wala, darasam ti mangan. Aginaw kan. Kalpasan na, balsigam yan natumba kayo di talikod ti balay. Tapag sungraw. Idulin kon di LPG ta nagastos unay. Agluto tayo ti kayo. Fred, agawid akman mo ti balay. Inakman iliwan dagiti dadakkel ko. Ay saan? Dito'y kalaang balay. Di suda ti umay dito'y no kaya da? Ha? Rumwarak tayo na agtrabaho. Di ka rumrumwar dito'y balay Agtalinad ka lang dito'y. Tano di ka masangputan dito'y balay. Mangriribo ka. Saan lasi ka tiriribo ka? Agraman na kiti dadakal mo.
Tandaan naman dito, Mila. Nangagnak, Mila! Uwan, Fred. Nay, si ka magayam tinaya banda mare Wilma mga ramin dito'y balay da, Fred. Ay, una nang. Amo da ngamin ti abilidad ko. Iso asyak te ay abandan no ka. Ay, Wan, kumusta ni Mila? Din sa mga makilablabadan. Di pa'y umay pumasyar mo't ije balay. Ay na, jakman amo di anak yun, nanang. Takas jay na mutay. Simadot mutin, nanang. Anya? Maturog lat kukuin na ni balay. May bayak madlata na, ta asawak kit nga ron. Uno, ang mga naginaw mo tayo. Saan, nanang? Kasano nga agsikog ka di na pa yan kaya ti makikaid da kanyak. Kanayon na kabugkawan. Ung tanak. Kin pasaray siya pala tagluto no kasi nga aggapuak iti trabaho. Ay, nagloko na. Ay, inaktuman ni Jibalayaw Ay, takasarita. saan na nang? Di yung tanta kasi may. Okay lat tamit kanyak nga oray sa daw. Awan problema kanyak nanang. Taay ayatag di anak yaw. Mila, umay nakman nilabaan? Kwa, Mang Diego. Alan Mila. Uray italaan. Awan mo't ngamin ti sabali amayabak nga umay aglaba ading ko. Tapasig mo't ama kumikom nagititat tao dito lugar tayo. Ay, kwa. Yagilangan dagiti ipalabayo dito Mang Diego. Tadyak mabalinti rumar dito balay. Apay ngamin aya ading ko. Ay, kwa. Anda ngamin aramidak dito balay. Sapay mapana ko nagisuro. Sika kumalatan ti mapan ije balay. Tadya akon masangot ti mangyig ditoy. Aduunay dagi jay. Iso na say-sayat no ije balay ti paglabaam. Di ka agdanag. Tanayunak to ti tangdan mo. Sa balin to pa'y dagitay badbado nga itad ko ka. Ikan ka iti badbado. Taado ti agsangpit a package me. Ha? Ay, sige nga Rod. Kita aktulatan Mang Diego. Urayot pa arumwar nila kay kung sa akrumwar. Anay ko! Anya ka matin! Kaslak matlaubingan iti pampamay amamang babaw ti tiruno iti patong ko! Natangkin ti ulom. Kung nakasaan ka rumrumwar dito balay. Ngaman niya tinaramid mo. Ay na, trabaho ti rimwarak, Fred. Anya ka kadi? Sana ka na pa naglakwat sa? Apay nga na rabyan ka ay. Ay na, unay ka matin. Garang ganyang kaki dia. Pag-aayat mo ti mapanag marmarang mang nita. Tapno armunda ka. Aglablabos kan! Nukas tablang! Nasaysaya at nagsinatan! Pumanawak langan! Nung makapanaw ka. Padasam ti pumanaw. Tapilayan ka. Makamuditan. Gundawayak ti kawan ni Fred diti balay. Agawid aki di balay. Kadya ko nagsubsubli ditoy. Nauma ako niti kinaulpit ni Fred kanyak. Diya kon makaanos pay. Mila nakaw! Ha? Mila! Lukatam da itoy! Ni tatang. Ay, agyamanak. Agpatulong akan ni tatang ko. Mila! Mabit lang, tatang! Umayan! Mila, mapantay di ospital. Ha? Apay? Asino tina-ospital? Ni Fred, natin nagiti balaya pagtrabahuan na. Nangato ka no tinakatnagan na. Anya? Fred, na-fracture tito lang mo iti likod. Kat sigun iti doktor. Maapektaran dakim babapas at tibagim. Iso asaan ka kanun ang makapag na. Diyak kayat tagbalin na baldado, Mila. Diyak kayat. Fred, Kasano pa ita na makatrabaho ak. No kastoy mo tinti ka sa saad ko. Nukasta. Pakitang tao laeng dagitim pakita na iti kalabays. uwan tatang. Plano ko man na panawan. Ngam apag iso na disgrasya. Ti awanan bain a lalaki. Plastic. Pangkalob na lagayam itinaalas nga ramin na timpagpakita na kada kamay. Ay,
apay man. Ay na, lakay, bay amon. Anya ka kadi. Baldado lang arudan, tutupang pailaan. Maday, tinakam ko itinamwak. Bakit? Ala, baybayan yung tatang. Diyak ko man ibagati nararamid nang nasaysaya at mutlaang numaamuan nyo. Mila bakit? Danuman. Mawawak. Wan, mabitlaan. Anay ko, nagsakit tisikat ko. Oh, ato yan ti danom mo, Fred. Agyaman ak bakit? Mila bakit? Pakawanan na ko ma. Gapo itikin na sa brak ko kin ka itik alabas. Pakawanan na ko ma. Katsapay ko matadinak pampanawan. Anusan na ko mga asikasuin. Mila. Ala, lipatan mong tinapalabas. Agpaimbag kakit di. Kat di kagdanag. Diyak tumaaramid timang panaw kan ka. Tamo ka kasapulam ti tulong ko. Di ka baybayan, Fred. Agyaman ak Mila. Ulitak tabkid daw iti pamakawan. Nalabit. Dusak da ito yan. Gapo iti kinauyong kukin ka iti kalabas. Pakawanan na kuma. No nasaya at daramid mo, nasaya at tumat ti magunod mo. Ngam no nalas ti ugalim, dap-dapam to ti babawim. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Oh, da kayong magayam tatang. Sumrek kayo ah. Agyaman akyaw na nakaw. Umay ko awirin ti anakyaw kani Anjay. Ah, awan aramidan nyo itaya tatang. Ay awan na nakaw. So nga umayak agaw awer. Ay ala, awarin nyo man nga rin ti apo ko yun. Tarumwar kami kini Anjay. At ala mapan mi katangan. Sige. Ayan ti apo ko kaya. At ajay silid. Agsel-sel pun tata. Mabit lang tayo bang. Naglaingay ti apo ko ngagsilpawn. Amo na ti taltal magan na. Lasurok lamay sa ti tawon na. Naglaingay ngagsilpawn. Ay na. Alaan nyo ti cellphone no madamdama tatang tapno sana maruam. Ay baybayan nyo lakari ngagsilpawn. Naglaing nga raw. You are very good Junior Abaw. Yun una. How to kalikot a cellphone already. Ay na, madi mo ilang ano ka na yun, tamang ano madadaal ti mata na. Mapang kami tatang. Way nanakaw. Oh, at titikwar tayo tatang. Tandanan kayo ang mga awir kini Junior. Ay na, sahanan. Da kayo kidi mate. Sa anak may ngagpatpatangdan. Awatan nyo kit din. Ingkay ang merienda ijay store no madamdama. Ala agyaman nak nga raw. Ay wag. Anya nga oras a sumangpit kayo ngay. Malam to sigurong tatang, tadapay papanan mi kini Jun. Sige nga raw. Aganad kayaw. Pantaya man to apo ko ta. Bakit? Apay, inyag mo mo dito'y balayan ni Junior Bitaw. Awan nga ron mga awer. Awawiram, tadda papanak. Papa naman na aya. Inak agpakulot. At dahin ti dyan anak takwartak. Agpakulotak. Napayagan na jak nagpakulot.
Unat man ang tubokaw. Di ka pa lang kami nagpakalbaw. Pakulot ka la, pakulot. Gastos la na ita. Agpakalbo ka kay Dane. Di si kante agpakalbaw no kayat mau. Jak ngaron kayat yun natabok. Alaki din. Aw-awi remon ni Junior. Ayan ni Junior bakal. Nakaturog. Apay aya. Iawid ka. Nakaturog pa'y mo't. Urayang pa'y amakaring Ay saan. Tamangan no sumangpeten dagi jaga sawa. Di da kami amuar kami ka ni Junior. Aniya. Di mo ibagbagang imay ko impabantay king ka ni Junior Makaraman ka kanya. Na Nanta ayawid ko ni Junior. Nga oray nakaturaw. Adto, iti chinelas kan bado yu tatang. Ay na, naggastos kayo pailang. Magyaman na ka. Ano kulot kayo matan. Unat lati buok yu di agsapa. Ha? Ay, kwa. Siyak din ang kulot itay. Intugot ko tay karlar ni Nanang Yaw. Isaw tinusar kaw. Sinsinan na kulot day tao. Oh, yawid yu matan da ito. Inlakaman da kayo ti sidaan niya. Ay na. Ay, agyaman na ka, John. Talagang ay pampanakkel kayaw iti asawam. Tan naparabor kayaw. Kun mayat ti biyagyaw. Naaliwanwan. Maya ti agi parabor tatang. Basta da may parabor. Malaksid ano awan. Ala, yawid yun ta si dayo talotun niya. Papayaban nak ni Rino nga anak talakay. Inak ka no patanggadan niya asawa na. Tada trabaho na. Kahit tangdanan da ka. Di uray man awan tangdan ka. Tanak kumot ti tulungak. Agbambanog ka lama mapanijay. Awan tumid la itid na tangdan mo. Kaasi da nga rudmot. Basit la ti sweldo ni Rino iti pagtrab-trabahuan na. Kasanaw, kadi mo't ngamin nagadaliday. Di mo't nagporsigian nag-eskwila. Di nalatultuladan ni John nakabsat na. Di adal. Kun uray ti asawa na. Di adal mag. Di adal dadwa. Darino nga agpadpada da iti asawa na nga wan adal na. Santo pala anak da nga anak. Kat kunam ata day din ang tulong ken ni John. Iso anak kaadal. Ay basta, di ka mapaniyay. Yung kalagbambanog. Kung nagsaysayang iti oras mo iyay. Apay ayakas ta kabitaw. Nagsasao ka kasla may sa ti anak mo. Kasla ni John laang ti anak mo. Pipian ni John ta makatulong. Ada kwarta na. Ngam ni Reno nga'y. Ada nga ron may tulong na kadata. Alaman. Pasaray datan tupay ti dawatan na. Nagringat lang nga ron ti biyagdan. Putot pa lang kami na putot mag. Tatang, umayak man makilaba. Awan danom may. Saan kami nakapadeliver? Saan kayo nagpadeliver? Tawan kwartayo pagbayad yaw. Kasta ka day. Uwin nga ron tatang. Inggatang ko iti bagas kun gatas ti apo ko ti sweldaw. Abay, saan pa yan nakatanggap ni bakit mo ya? Saan pa tatang? Adamot makabulan ang. Nakatanggap na jayan. Isot paglabao mo na. Tapno makatrabaho ka. Awan na, no di kag salungag. Matay kayaw, asimumulagat. Barang makasapulak to lang itinapimpinta sa trabaho, tatang. Kanon to pa ngay? Imposible ang mapasamak ni Kasta. Tawan adal mo. Malaksid no makapidot ka iti balitok sa isaw. Awan lahat ang mukha. Nay, apay ngayon kuyog mo pala na kita anak mo dito yung balay. Nag-aariwawan na. Di gusik idan dito tatang. Ay na, tilan tuman makutkuti-kudan. Ay bantayam na kita wilwil ng anak mo. Lulu, adda nakitak a chocolate i Jeref. Kasla na imas dayjay Ay wan, talaga na imas. Talagapoy jabro na tsukulit na yay. Inted na uncle mo ayon. Impawit ka no, tikatugangan na. Ay, nya nga tatiraman dayjay a chocolate, lolo. Ay naimas nagimas launay. Mabalinti dumawat, lolo. Ay saan? Kan-kanik na dyan, numalpas sa kamangan. Ay, uray basit laang kuma. Nagtangkan ka ti ulo mo nga ubay. Nukuna da saan? Saan? Di mo amo ti sawaya. Tatang, umay kami man. Ha? Ada tayo paborito ka maruga.
Anjay, dumanon ka. Ay na, kadwam gayam ti paborito nga pukaw. Ay, umay ka man, Junior. Kiss Lulo. Ay na. Ay na, maburing ije balay. Iso nga ipasya ko man laangan. Kaya't nan sa ti makikaro ba? Ala. What do you want, Junior Apukaw? You want banana? I have banana in the kitchen. Oh my God, Ding Junior, agay-ayan tayo. Ay. Di yung kay ayaman ni Junior. Ta mga numaisurong agulwal. Ay na, baybayan nyo ka di tatang. Gaganga iti ubing tinawulwul. Oy, apaya di ka pa agawid aya. Tunton. Nagawid din ni Tatang mi, Lolo. Kunana nga mangan kami pa'y ditoy. Aya. Hintay nga rudan tumulong aglutaw i kusina. Ala, tonton. Kaya ayaman nyo ni Junior, tasyakon ti mapan iji kusina, wen? Wan, auntie. Inkasukunan dagiti anak tarino. Tama nga no agpapaanawa daman ni Giant. Agung at tuman ni tatangan. Madamdaman taon. Sana balit at damo ni nanang. Ay, amom lang arudan akagurguran ni tatang dagiti anak ta. Nawulwul da kanu ngamin. Kunang nga dayawid ko idan. Ngam ko naman ni nanang pakanin na pa ida. Ay, kababain ka da nanang kantatang. Imbis ta data kumatimangtad ka da kwadang. Saan? Tay suda mati ka na yun amang mangtad ka data. Nyay. Bet awanan tamag nga ro bakit? Naimbag ka ni Manong Jun Tadaan da. Dakkel nga min di sweldo da iti asawa na. Hiso akay kayat ni tatang ida. Ala. Saan mo na panunutin na ita? Adan tulat tamad asit ti Diyos Ni, nagsapa kayo ng malati dito'y balay tatang. Kaririing mi. Wow, intomay kayo ikan iti udang. Napanak nagkamulitay kayo. Sinapak tinapan nagkamal. Ne, nagimas ang tatang. Kuna, kin ada pa'y nayon nakapay. No kaya tiyaw, lutuwa kaon. Awan aramidin nyo balay aya. Ay awan. Ala, tasya akong timang ilutaw. Anyat kaya tiyo alutaw. Pritaw, wano isang agkaw. Kita hamda ito yung. Ha? Nangalami ti day ta sing-sing. Napidot ko iya kataltalunan. Idi na pa na nagaradaw. Anya? Ala, saan sa mo ta sinsinan na sing-sing day ta? Balitok sa nga ron. Naktuman ipakita iya ilay. Taamangan nun na balor da ito Bakay. Lakay, gimatang darino iti ado aburias ta. Agtarakan da iti purias. Nay, nangalaan da nga itinggatang da. Inutang da. Saan? Naglakwan na kano iti napidot na asing-sing ijay talon. Idi agar-arado. Ha? Sing-sing? Wen, nabalor kano day dya asing-sing. Inggatang na adagusan na iti burias. Kita man la ti ugali da dyan nga anak tanya. Gimata nga dagos iti buryas. Di man lang nangibingay mo ti kwartada. Ha? Man naging bubukod na talaga na dyan nga anak ta. Pipya pa ni John. Ta saan nga naibaw? Saan na bale at pagbiyagan da mo tinangigatangan na? Ay na. Nagswerte mo ta na rinaw. Apay aburyas ti ginatang na nga. Di na pala inggatang iti siminto. Kas kadalan lang daw. Tapatarimaan na ti marmarba apalay da. Paaduan na pa'y siguro Iso agimata nga dagos iti baboy. Nakapoy talaga ti diskarte da yarinaw. Ayan ti apo kaw, tao awirag, diyan anak kaw. Nasaya atay may kayo tatang. Pakiaw-awiriwan nga ron na JR. Tamapang kami di ospital. Ha? Apay? Sino na ospital? Ni katugangak tatang. Simang putan manipod abroad. Ada nadagsan na sakit na. Kat iso ti agagasan na. Anya? Naipos nga ron ti kwarta na. Iso ada kami ti mga tultulong kingkwana. Kastaya? Iso apasin siya kayon Nooan pa may mi akwar tayo. Awanan kami ita. Ha? Sige. Okay lang. Awan problema. Sublatan na man ngagaw awir bakit? Apay, mapangkaman na nagpakulot. Ay, agpakulot na. Awan to pa'y pagpakulot ko. Tadidak mo ikanin da dyan. Awan ka no kwartada. Ha? Bay. Agad,
Gaputawan maitadakan kan, aglaladot kan nga agaw-awer. Ay, si kang tegaw-awer. Masaduta ko. Umut agas ti banog ko. Pagsaysaya nga lang ito oras ko. Nagalas ka tikas ta nga aramid mon. Idi adda kwarta da Ay, dyan. sound! Sumanao ka mo, tababakatan! Nakalako kami ni Tibaboy, tatang. At iti kwartayaw. Ha? Ay na, nagadumot na ito yan. Rino anak ka. Wen, kwartayaw. Inikakmit ni nanang iti kwartana. Ay na, kamaudyanan na. Pimintas mo't langan ti biyagyaw anak ka. Naayat unay na apo Diyos, tatang. Patarimaan minto pa iti balay min. Gan palawag ti kulungan ti baboy. Ta nayunak ti gatangag. Ay na, maragsakan parakin ka, Rino anakaw. Ay wag, umayak to iti balayo Tumay ko awiran na kita pukaw. Lolo, ano ti chocolate may ijay ref mi? Kayat yo? Ha? Umay kayo ijay balay mi, taado chocolate may ijay, lolo. Ha? Sige, apaw. Kiss ka man, apo ko. Simingpat kayo, lolo. Itala nga yung kiss na. Ha? Kwa? Idi kulot ti buok yun, nauyong kayo. Ha? Ay na, tila'y bagbagamad nga ubeng. Awan ngamin pagpakulot ko. Iso nga unat manan ti bukaw. Ngamitatay ni kanak ni tatang mo iti kwartak. Agpakulutak manay. Ay, baka umuyong kayo ngay manan no, agpakulot kayo. Ha? Ay, saan, apo? Nasingpit ako na kanayaw. Papa na ang bitaw. Ijay balay da rinaw. Tay nakawawi rin dagiti anak na. Apay, di ka mabae ni tikas ta nga raramidam. Ha? No asino tanda kwarta na, iso ti papanam. Itatawanan ti kwarta da John. Saan mo ida napagananaw? Nireno manan ti kay kayat mo, ta iso tanda kwarta na. Saan na panang idaw-dawat? Ngam kasanon, numaawanan da iti kwarta, di panawam tuman idan. Ay, Amirism ka di tararamidam, bitaw. Saan na may parbang ti kasta? No asino ti adan, iso ti paboritom. Ngamnawan piman kwarta na, di mo pagananaw. Agyaman ka ata nasing putlatan ni Rino kan ka. Itilikodan ti panangum si edi kang kwana. Apay, di ka mabain ni di kasta nga raramidam, bitaw. mala. Huston bakit? Wag. Maamiris ka ti bagbagam. Bakit? Surya. Pasensya. No, ada nagkurangak. Bakit? Sana siya kipagkidawam iti suray. Ni Rino, kanta asawa na. Wag. Bakit? Agyaman na kiti ka na yun na panang palpalagip mo kanyak. Bakit? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan na kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga gapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. May kantayo amin abu barangay. Perhead ka no ti pamay anda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabain na mapanagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamag kit di. Ngam isupay tigatangan ta 5 kilo ka no ti tunggal tao. Isu mapantayo ka dagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapanagpanpalama dita.
Awang madagas na numapan tayo. Basta di kay mapan! Di ka kadi makawawat! Apay adi kay napan ni barangay hall nga ay, anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabain manan. Win amamuyo mo tan di manugang iyo. Ay, unay lakit din na ya sa awam. Anya ko matipagbainan nakat pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na nanang. Ay, unay na ya. Tas jaymat ngamin di asawak. Panagrik na nakat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tainla ko namut amin na nasanikwa na tawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak nanang. Sayang, tawam mo ti pakakita ni ti tawid na nga inlaklakon Kasano, kasaan mo't ngagtrabaho nanang? Awan sa bali a pangalan na iti pangbiag na iti pamilya na, no sana ti paglakwan na iti sanikwa. Agkatita, awanan, naibusan. Nanang, kahit dagdagan mo ngamin ngagtrabaho tanay. Ag-eskwelan to nagiti duwang anak yaw. Awan paylat urnong yaw. Tanak no dagdagak nanang. Iso na saysaya at la siya akong dagtrabaho ngam tiso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit payla dagiti anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron anairuam iti trabaho ni Benji. Mapana kay bangko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kaya ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Lang! Kurang data Ado pati babayadak nga bills tayo. Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Yakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Imbis sa pagbayad na, ornungan talangan ta pagkolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga yung pantay di private tapno... Bakit? Narigat sa pulan ti kwarta itan. Kabalan tapay mat nga pagadalan iti pribado ti anak ta. Uray pay. Ornungan takit di ti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y lagsapul iti naimas. Tapno daras sa makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apay nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunin, lala? Kunak, sumura ka kababaunan tabantayam dagiti duwang anak ta. Apya sumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma, trabaho mat day ta. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ayakas ta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasano makabayad ta iti ado nga utang ta. Basta di ka mapanagkatulong, kababain. Anya? Idi, da kami tad babaunan na. Ita, si Kaki din ti mapanagkatulong dita. Di day ta Saan ita? Uray pay! Basta di kag katulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot nga wan adal ko. Agpada tangawan na ilupas na. Ay basta di kag trabaho. Bantayam kiti na kita nakta. Babasit na pailaan ng panawam ita. Agtalinagad ka niti balay. Birthday! Imayak tao may kuya West ti sayangkat ti simbahan may a free medical check-up. Libre da ito. Bantid da pa iti agas. Ay saan? Tada private doctor mi, tata. Ha? Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapul a pribado a doktor ti pagpa-check-upan mi. Tadamad kwarta mi. Ha? Ay, kastaya. Sige nga ro, Benki. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Tatang. Benji. Pinalingkik itay dayta. Paggunwaan tayo, tapno da si Daniel. Sana nanang. Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay ka pinalingki mi Ni, alaki Ado ti din. masitay iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Na, Ay, amo konti ugali na itamanugang ko.
Uray awan nanda, ibagbaga na nga aglaplapusan nanda. Ay, una yan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dagiti ni Kuan na ipatawid kan Kuan Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan ni Jay probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day di adaga. Agilibre ka mamay, tatariko. Alan awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadi tata, mabisina kon. Sige, Ryan. Intamangaran iti restaurant. Ilibre ka. Tatariko, mabalin nga i-take out ti asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ngam isuda saan. Agit wala, Ryan. Agyaman na ka, amok ngamin na saan ka anaimot ta managsimba ka. Agyaman na ka, nailumlumak ngamin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa Uwen to, tata. Madanon to day ta, akan ito. Di ka lamang buwan iti kastang aramidem Ryan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't nagtakaw Nagpailibre ak lang may. Un angam, adamat kwartam. Ang kakatagpalpalibre tan. Madlaw na pa'y ayangad na kwartak. Kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klaeng. Madlaw ayangad na kwartak. Un angam, panang loko ti kastang aramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakas ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano no mamuan da nga adugayam tilugan mo? Ay na, saan dan to amaamuan? Ta saan da nga mo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno darasta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton bigang. Ta agrimit manen dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuan ti aramid mo. Adang to pa yam. Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makamo ka. Da kami kadagita anak ta timapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tayo inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Ay. Inak umutang iji store. Saan ka dyan store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ipagada amang urkurangistan. Kat pudno matamang urkurangas na yun. Tagrigrigat tayo ka nga rodon. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Uray inak day chay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yun ti pagututangan ta. Kat aganos tay sukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog nga agbisin ti anak na. Ikan na kadayjay nga oray adon ti utang ta. Benji, Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon sublian dagiti daduma na utangam. no palubusan na kumangami nga agtrabaho di saan ta kumangagut utang akastoy. Babasit pa'y lang arod dagitan nagta. Napusot mo tanti buridek, mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan, saan? Di ka lang mabaynyag kat katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanyang ay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa ilaim bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo amam mo di asawak. Agit padasam latang awisan na. Bareng maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti maisermo ni Jesimbaan. Mayat kumano denggen ni Benji. Tamayan nato iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Bareng da kayo ti denggen na, nanang. Kumusta ngay, pare Benji? Kastoy, ayos lang tamat ti biyag.
Na progreso na ta. Imbag man, hangam siyak, kakasiak. Ha? Awan pa'y makukwartak mat. Ne. Apa nga eh? Ay, no siya. Jack itulok. Amawana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Ha? Wala. Di talaga yan. Nairanamat nga dapat pa na kita. Jack makapan ejay bangko. Jack makairwar iti kwarta. Awan ngamin igam ko ang kwarta. Ta nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda, ta pautangan nagkuma, pare. Ay, apag isuk ko nairanamat nga rod nga dapat pa na, pare. Ay, inton maminsanin na. Sige nga rod, pare Benji. Papanamanin na ya. Apay nga inaldaw arumor ka. Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang ha. Wen, bantayam dagitan nakta. Awan ka nun tayon, isungagdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak ama isublintaw, tinapo ka wakinabaknang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo ta aksyon mo. Anyat ko nam. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagitan nakta. No kasta, inlimod mo ti pan nakilablabadam anak ko. Wen ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tano maamuan na dayta. Sigurado apag sardengen nak. Ay, unay lakit dinaya day jay nga asawam. Lakay ton ngam di pay lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wen nga rod Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapumla kuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan dang amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Patsya ka makapanunot tumut laang di asawam. Kagap-gap po medya doktor, Ryan. Ne, aguyak kamatan, bakit? Saan lang nga siya taguyak? Uray dagiti anak ta, agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagimi. Ha? Kasano katawan sustansya ti kankanan me? Tadi kamat mangiba ti iti igatang iti sidan, no kas diya nga rumwar ka. Ako ha? Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti urnong mo. Ta naimpet ka nga rod. Ngam nalabos matar aramidam. Tapati pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos ko mati pangpangro na tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta ti mas napatpatekan ka. Kanayon kumat nga ibaga data. Ti kwarta mo, tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka, lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Ne, apa yan nga eh? Banog ko siguro dahito yan, lakay. Papanam ngamin aya. Apa yung marabyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Ha? Nagtrabaho ka kuma. Sa anak ko maparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Ha? Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na ta kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasin. Agtinulong ta kuma. Tano di kag balbaliw. Amangan no pumanaw kamin kadagiti anak ta. Ha? Saan bakit? Ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na kuma. Patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunin ti pride ko. Para kada kayo pamilya. Diyak kaya't ama pukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman.
Bakit? Kararag kan panagserbi kini Apo Diyos ti kabilga na pundasyon ti may sa pamilya. Kumput tayo iti namarswa, tapno agbali na natibkar ti buklan tayo a pamilya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.